Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadian baka office jangka Deputy Commissioner jangka East Khasias District kalapan mi ika hukum manum syasyu iki trok ki paket kandaitan pakin ya nak surok na mau maram ban mi syanong teliu mau mi mau lendap hakami jangka arfu artarik uyayong arajar apusan dagi spak teli ki trok kila asyabat mau maram kide ki trok ki bawan ki than Southwest West but East and West Khasias District Katkung kucing itu ini nong nyak trok kila ong bagi dan kumpa arspa teli ki trok ki bawan na nong jeri na nong ston ban lagi wei pat kitan kini kinong nyak kila bu jengkeli ya ke sarkar balada kamsha ki banya nyakani kalenti na pat kinyat ki pancing syairu nak sarkar balada ka khang yakani kalenti kade ban kado daka wei pat kalenti khanang baka jingbala jongki kan omthot shu kila ong balada ka sarkar ka phaya na maureng kaneng kamdon jingmut shu ki ban bala namar bakam mi syu hakajaka banyo khaw khun poi syakadu khaw khun penban kumun chipen kan mau ka office jong DC kalapan mi ika hukum baka jingbam sya iki trok banya nakani ka surok namar baka surok kala banjot bat kan bu jingma penban ni kipat ba nong let nong wan kala penjari ru dak section 163 jong ka BNSS bat kipa penkenya kani ka hukum kin ngat aki kendon an ke bae ngi bar ngi dap jinglang o namar minit mantak sakta ngi yat binane kemudian jing hang kemudian jing penduduk ye dan menenggamit ngidap jing ngok ni pas hendak sepu baje hendak ki ladang kinang bat hendak ong msya benya chu nang ne dan ai bingkane ai bagi gin payat yang ita adu mentang impat yo ya kata kardan ai gin payat tangi berkenai dari bar dan bedang sa sekali sekali ladang sewa tangi kwa ke jisa geng nang no kadang khang kali ban yan nang no kawan tora hadu mentang impat yo kijai dengan ngikwa ya kijai dari kimsalet lu kimsalet su nang ne ru kin ada ka lenti na ikin pa la bagi pa ba ano kijai yang ni manang ne smak ndon su dinga te mentang habia yeyang dah ne hadu do yo kijai te mentang ni klina ni babak ni pulit dah ne hana iong ba libat likendu ya usi apa sayong te ngihap ap sibet te nginda ya ko kinung kikam yong ki truk asasyon ngin ya le kumno dalapo kito yang saya le ya kai bungin le kakali da nampakla ya ki aspat li la dan gibayan sa time dan yang sunajan idon bayang sayong kidawan lapo nang jiri ukikup bayang sayong kidawan lapo nang tangi yang temiri yang sito banyak kalai spa kinam jasura yang sini siadu sa morok nang kala jengai kamtam ngi kidabar kidai kinong sede sudah kinong tliu kinong lomai kinong momi kinong krang kinong ro kitang chene sudah kidabar kidai handai ngini ya lapo morok nang handai kerjing belajang ngi kemudian jengmutsu nyimi na ying berbela khakun mentar ngirian markana ngidu man khakun tapi jangan mau tengah miam ngipit ba ngin habele kai gaban ya kai jige ngintip tambah kaya ka sarkar ka kapai ka jubab ada pa nang menang ya abesap suwa ada ka beng ba ada ka sarkar ka mailak su beleng ne plan na dam mentala dam bakang nang ne bakang siya ngin le mentah kita ingin nang ne to perkat mentah ingin dewan lakit mal la po berningin penha po mirang penha manang stangi hablai sa po tistia markanang ano ta kita sakaban po tang sisngi ihamil isgi ate po ayala don ka dontri sisngi hambiang to tetapi kalau kita ka semjre yang kita bar